Sport. Ikipe ya APR yakinnye umukino wa gicuti n'ikipe y'Intare, umukino warangiye ari ibitego 3-0, ibitego bya Fidari, Ouattara ndetse na Aman ubwo nari mu bakinnyi basha yego baherutse kuzana mu ikipe ya APR. Amakuru avishorongi se na yahe kwizigira kuko naho imyitozo uyu mukino wa gicuti wari ufunze. Meruka mugenzi wanjye mu bicutu maze gukora ikiganiro kwa gatandatu ambwira ati ngiye guhamagara team manager Muterete numve ko yanyemerera kwinjirayo, naho ntibyari byemewe kujya kuri uyu mukino ariko hari abantu bamwe bawurebye. Ngiye navuganye na Karikeza yarawurebye. Uyu mukino wabaye saa 10 kuwa gatandatu amasaha y'imyitozo no mu ikipe ya APR Football Club. Ni match bakinishije amakipe abiri. Ikipe ya mbere bakinishije Christian Mwiza, muzamu Christian bazamuye ariko n'ubundi baramuzamuye umwaka ushize. Mbolenga Fitina niwe ari kapiteni yakiniye kuri kabiri, Hakim Bugingo akina kuri gatatu, hanyuma Abdul ndetse na Alexis mu mutima wa defense. Bakinisha Ngabonziza Pacifique hagati mu kibuga, bakinisha Hakim Kiwanuka, bakinisha Iragwa Haj, bakinisha Uyaremye Fidali, bakinisha Rubuguza Jean Pierre ndetse na Denis Omedi. Ngo iyi ni nkayo twakwita equipe ya kabiri, ikipe ya APR. Hanyuma baje guhindura noneho bakinisha equipe twakwita ya mbere. Rwose APR kapitene wayo azaba ari Yunus. Hernan Sulane yari mwizamu, Kagege kuri kabiri, Christian kuri gatatu, Yunus niwe ari kapitene n'umutima wa defense. Icyo gihe barahengetse Sekiganda kina muri defense, yakiniye muri defense. Hanyuma Dauda Yusuf, Mamadou Traoré na Memer Dao barakinana hagati mu kibuga. Ouattara ndetse na Togwimer na Amani Michel niyo yari baye ikipe ya kabiri. Maduzon ntabwo yigeze akina kuri iyi match y'Intare, nibwo kiva muri championnat ya Congo. Kandi birumvikana yuko bagoma no kumuha umwanya wo kuruhuka gato kugira ngo yitegure Cecafa. Kandi abandi batangiye imyitozo mbere ye, rwose kutamukinisha byari bifite impamvu zumvikana. Iyi kipe rero ya APR Football Club yakinnye n'Intare batsinda ibitego 3 nk'uko babivugaga, Fidari, Ouattara ndetse na Aman Michel. Ikipe ya APR Football Club abayirebye bavuga ko mu by'ukuri yaguze neza. Abakinnyi yazanye n'abakinnyi ngo beza, ubwo batabonye ni Maduzon ariko batatu muri bane baturutse hanze y'u Rwanda. Bavuga ko ntabwo babipimira kuri match imwe n'ubundi, ariko ibyagaragaye muri uyu mukino n'abakinnyi beza. Intare ni n'urwego ruto kubera ko ni bato mu myaka. Abana bakuyemo abakinnyi benshi rego ubungubu. Nta pese nifitemo 5 ngira ngo yazamuye. Banatanze no mwene ma equipe ya Kigali arabatwaye. Yego. Ntabwo aya makipe tuzabona neza muri Cecafa. Reka tuyahe ibi byumweru bibiri mbere ko Cecafa itangira. Nabo bakinnyi tubabone bahangana n'ize equipe zindi bari kumwe mu matsinda. Ikiza nuko bose bamaze kwagera bingenze n'abatarahagera barahagera mu minsi nk'itatu iri imbere, bitozanye n'abandi nk'icyo cyumweru tuzabarebe muri Cecafa koze zitwara. Ubwo tuzatangira kugira ishusho ibyacu neza no hashye nta bintu byo guhypinga. Twebwe tugomba kujya kuri Ruhangwa mbone hariya ku kiwanja, hanyuma Rugaje akareba tactique ariko bapanze, ubundi nazo tukareba umusaruro baduhaye akaba ariho tuganira. Ubundi urebye nicyo kintu dutegereje cyane abari kuri aba bakinnyi bashya mu ma equipe. Amahirwe ku batoza nuko babonye irushanwa nka Cecafa rigiye kuza mbere y'imikino ya Confederation na Champions League, mbere yo kwinjira muri championnat yose. Na amahirwe ku mpande zombi, yaba ari ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport babonye. Turacyari kumwe na Tenga Promo mbere yuko dusoza iyi saha ya kabiri. Mu isaha ya mbere wibutsaga abantu uburyo bashobora ikipe ya APR yakinnye umukino wa gicuti n'ikipe y'Intare, umukino warangiye ari ibitego 3-0, ibitego bya Fidari, Ouattara ndetse na Aman ubwo nari mu bakinnyi basha yego baherutse kuzana mu ikipe ya APR. Amakuru avishorongi se na yahe kwizigira kuko naho imyitozo uyu mukino wa gicuti wari ufunze. Meruka mugenzi wanjye
mu bicu tumaze gukora ikiganiro kwa gatandatu ambwira ati ngiye guhamagara team manager Muterete numve ko yanyemerera kwinjirayo naho ntibyari byemewe kujya kuri uyu mukino ariko hari abantu bamwe bawurebye ngiye navuganye na Karikeza yarawurebye uyu mukino wabaye saa 10 kuwa gatandatu amasaha y'imyitozo n'ubundi ikipe ya APR Football Club ni match bakinishije amakipe abiri. Ikipe ya mbere bakinishije Christian Mwiza muzamu Christian bazamuye ariko n'ubundi baramuzamuye umwaka ushize. Ombolenga Fitina niwe ari kapiteni yakiniye kuri kabiri, Hakim Bugingo akina kuri gatatu, hanyuma Abdul ndetse na Alexis mu mutima wa defense. Bakinisha Ngabonziza Pacifique hagati mu kibuga, bakinisha Hakim Kiwanuka, bakinisha Iraguha Haj, bakinisha Uyaremye Fidali, bakinisha Rubuguza Jean Pierre ndetse na Denis Omedi. Ngo iyi ni nkayo twakwita equipe ya kabiri, ikipe ya APR. Hanyuma baje guhindura noneho bakinisha equipe twakwita ya mbere. Rwose APR kapitene wayo azaba ari Yunus. Hernan Sulane yari mwizamu, Kagege kuri kabiri, Christian kuri gatatu. Yunus niwe ari kapitene n'umutima wa defense. Icyo gihe barahengetse Sekiganda kina muri defense. Yakiniye muri defense. Hanyuma Dauda Yusuf, Mamadou Traoré na Memer Dao barakinana hagati mu kibuga. Ouattara ndetse na Togwimer na Aman Michel niyo yari baye ikipe ya kabiri. Maduzon ntabwo yigeze akina kuri iyi match y'Intare, nibwo kiva muri shampiyona ya Kongo. Kandi birumvikana yuko bagoma no kumuha umwanya wo kuruhuka gato kugira ngo yitegure Cecafa. Kandi abandi batangiye imyitozo mbere ye rwose kutamukinisha byari bifite impamvu zumvikana. Iyi kipe rero ya APR Football Club yakinnye n'Intare batsinda ibitego bitatu nk'uko babivugaga, Fidali, Ouattara ndetse na Aman Michel. Ikipe ya APR Football Club abayirebye bavuga ko mu by'ukuri yaguze neza. Abakinnyi yazanye n'abakinnyi ngo beza, ubwo batabonye ni Maduzon ariko batatu muri bane baturutse hanze y'u Rwanda. Bavuga ko ntabwo babipimira kuri match imwe n'ubundi, ariko ibyagaragaye muri uyu mukino n'abakinnyi beza. Intare ni n'urwego ruto kubera ko ni bato mu myaka. Abana bakuyemo abakinnyi benshi rego ubungubu nta pese nifitemo batanu ngira ngo yazamuye. Banatanze no mwende ma equipe ya Kigali yarabatwaye. Yego, ntabwo aya makipe tuzabona neza muri Cecafa. Reka tuyahe ibi byumweru bibiri mbere ko Cecafa itangira. Nabo bakinnyi tubabone bahangana n'ize equipe zindi bari kumwe mu matsinda. Ikiza nuko bose bamaze kuhagera bingenze n'abatarahagera barahagera mu minsi nk'itatu iri imbere, bitozanye n'abandi nk'icyo cyumweru tuzabarebe muri Cecafa koze zitwara. Ubwo tuzatangira kugira ishusho ibyacu neza no hashye nta bintu byo guhypinga. Twebwe tugomba kujya kuri Ruhangwa mbone hariya ku kiwanja, hanyuma Rugaje akareba tactique ariko bapanze, ubundi nazo tukareba umusaruro baduhaye akaba ariho tuganira. Ubundi urebye nicyo kintu dutegereje cyane abari kuri aba bakinnyi bashya mu ma equipe. Amahirwe ku batoza nuko babonye irushanwa nka Cecafa rigiye kuza mbere y'imikino ya Confederation na Champions League, mbere yo kwinjira muri shampiyona yose ni amahirwe ku mpande zombi, yaba ari ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport babonye. Turacyari kumwe na Tenga Promo mbere ko dusoza iyi saha ya kabiri. Mu isaha ya mbere wibutsaga abantu uburyo bashobora